Kublishi buni pi barok. Kini kilo ki kubor step balengkot bala penpule daka kubor kelum. Arungut ki breu ki layo coronavirus thamai ha Meghalaya, but kini ki breu ki dei ki bawan pai na Uttar Pradesh, Panech South West Garo Hills District. Kini ki dei ki bawan pai daka kali private, but menta ki lak don hapok quarantine center. Barok ki bayo coronavirus ha Meghalaya ki long sapun rungut, but ki ba bompat klan ki long prangut but iwe ibalaklat. Hadin bala ke artli ki jumai ha Mizoram, ke jumai biang sa ha Chhattisgarh, badon ya ka magnitude ke ba 3.6 reach the scale. Sarkar Tamil Nadu kala sedang biang ya ka lockdown, haki jaka ba burstat ke klam coronavirus. Kita kilong ha Madhuri Corporation Limit, Madhuri East, Madhuri West, Paravai Town, Parachat, nadu ka Arpsau terik ujileu step, nadu u Aipo terik ujileu. Hakani ka lockdown la syak tang yaki jingdon kam bakin yat.